Reure. Nyama. 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 Ya kukula. Oh. Kana you see, people love meat. And from where we come from, the more you eat meat, the more people would think you are rich. You know, in some countries, the more you eat vegetables, vegetables are very expensive in some countries, especially vegetables organic. Organic is what is bataraida. This is GMO. GMO. Yes. Talau kona idaro America, idaro italia ukurio na dawari. Organic. Yes. Muria madaro mekoni na gima. Gwisia eta mundo kile tatu cia nyama guku no re guku wina tuthi pikire andu ni mona mundu ucio ri eka undu ikarite. Yes. Na nigetha ku justify our love for meat. Yes. And probably availability or inavailability. Yes. Heka undu tugaga mundu andu atumite na guku gwitu. Yes. Dikuraga mugunda. Yes, please. Dekurata mwelu. Ayo mabia ononge henda nyamu ikora inukure. Ndegwe kaja. Ikara wega. Ndekwanyaragia. Na nyama ri rikurikana ni kuragura. Yes. Of course they are the very local butcheries. Icio ni uigithi. No cera cere. Yes. Ikoro ya katia. Ikoro ya hia. Kana hura report ugithie rogo. Ukiaruka ukore ki? Ukora hiu. Neruga okahora. Yes. Eyo na maita maria maingiri. Ukora hakurira ri. Muravangirwo hatikoragwo ho. Andu ingi makuwa nyama mayake atia makarire mbere makarugire mucii riu gabangirwo handu gukire ku ni kuri guku na gukoragwo na I do not know what formula ria mahuthagira ya kuyuia mai mau tondu makoragwo gatagati ga gutheruka mai mau no makuro bore ogiagwa bakumeka atia kumathima. Yes. Hega tagia kiro makara. Yes. Kau kenda okamba weka hi ugathima yes. Agagatiria giuretaga gatiria giuretaga yusi yatheruka oria karenda what the customer taturi ona mundu moka na ndo ya mahehu akamahura kundu akamahura gatangi. Yes. Musi icio ni iria riu ingira hau ukauga atiriri ruta soma mwana wa baru depending on the class of the butchery kwe butchery tangirutirwo nyama ikirite ici ithatu. Yes. Gwe kundu kwarirwo ciothe ukohorero ke foiro kiratathi kiu sagwa customer guku ni igire ukero ciano aguo ciothe niwe no niriku especially if they think you have really gone out of your way to eat meat. Ne we yana ciothe we baru mono ni hutiro ino nayo ni amona aguo ko uthi nyama muthemba ungi kana okore no joint orari ari. Yes. They have no formidable competitor. No, they don't. Yes. So they have waitresses who are actually chewing gum. And they will bring you Coca-Cola without asking you. They assume you have to. No ginya wikorokie. You have to escort your inuku. Yes. Like how na box center. Yes. Ya ukara hero nyameo. Busera isiori. Akana mako mahoya ni teru structure ore ana. Ukoraga ni rega korofa. Yes. Gakorofa ka uri. Gatia batete ora structure ya mahiga. Ebao. Nega semi permanent. Yes. Goko igoro mwa batari. Itesikosi mandikiririo ruthingo-inĩ ka
ya na matatu cia tene cia face me. Yes. Kana yetu ya kanitha ha mbere. Ya ndugacuge ko kirugamite hi. Hau. Aya kuruma. Depending on the class, to pick either score modo wa wita kana mukaigero okay. Mukaigero hau metha-ini. Yes. Na ya kuigirwo metha-ini ri, it does not stay there permanently. No. Ne duaga rounds in the facility. Actually, depending on the star rating of that place, idota shube. Tomato re, wala hero sheep ori. Ukona 30 seconds. Cia gwithimo amenye urabatara igana atia. Yes. Before it is taken away. Yes. And when it is taken away and it goes down the stairs, it will come back when you have finished your sheep. Ende materagia no biribiri uria urikagio. Na riri, hega shubari keho. Well, nakoke na tag ya free. But ndungiruma tuciko twere twa sukari. Tondu irio icio riu no uteire. Kororero. They regulate it. They only self-regulatory. Ora yoro ginyazia. Yes. Vivi kaiga yo. Toto kirera maini. Kau no ko gateragio. Gaso kare hero wetia mai matane ma chuvali. Hega kombe ore hairwo. Ako kana gatira mukanini. Gakombe ka aluminium. Yes. Na yakero muno ni eonaga ku mai-ini. Gai karanga. Yes. Kakajire kurehe blurry images. Na kombe ke idea liatigoka design yetu kunywa kindu kihio tondu ukuya moko na kanua at the same time. Ndio gatire mozuri. Aluminium tavani. Negasinia karaihu. Oyo kila kindu kihio hau. Na ko kinyua mai no nyure twiri. Yes. Na kenda irwo riri mbucire-ini icio. You see, no tuthambie tuinge tukombe tu sinki ni tutegukua. No icikire cia gukua. Riu kau ni kare longevity. Yes. Na easy to clean. Na nigaco kiria ke design ro kanya mukeuka ko ka mukunji. Tuthecithagio. Tukana keki ya ngoroma. Yes. Doga tukaiwa hau metha-ini na jagi yake ya mai ya H2O. Na kombe kau ri keru ri ni akokogi moko muramo-ini. Oko muramo-ini ni ongeji tugathi muno. Ota kwarama kanua. Ota kweguraria. Ota kwaramia smile. Wekombe kau menya ni gatheru weona. Iratumai. Hari mwana gaikaraga base gatuika concave. Gajikariro wega. Yes. Riu ndio nina kiria ki hau. Ugakomie taruhia. Unajua ni wakati wa machelehe. Na machelehe sasa simeanza kufukuka. Ukisikia nakwambia hivyo, nakwambia hivyo nikiwa kwa msingi dhabiti na mbola, manake mimi ni msheleheshaji. Na gikuyu cio ni weu. Ni mutavania. Well, not many people use that expression. Msheleheshaji. Yes. Niwe MC. Niwe MC. Kana mfawidhi.
Kiu na niki alito makeria. Eki no liria ri. A good friend Mike Getone. Getone. The state MC. The state MC. Yes yo. Au ni itifaki. Yes. Ucio riu ni anazifahamu. Acho no my MC aliotaka igwa wapi duru. Angi umanaki geithike Getone murata witu mena the other lady, what's her name? Mgani anaitwa nani mzoni? The lady with the nice bubbly voice. Tutamkumbuka tu saa hii. Yes. Sherehe zipo na ni ukoraga riu okoro gwi kindu gikagiriro muno andu magibanga sherehe ri especially handu he kumaga ruri ni mithiire. Yes. No iwana committee ne yuaga ni tukwenda twembe turanie kana chairman committee ni ragaramia andu transport. And most of the time that is usually just a formality. So the eventually mauga atiriri mundu ngetwonera ngari andu marehio ki marehio giti na muno wiguaga under ordinary circumstances bese cio matiendaga ciure muno. Yes. Ajire kwa andu matura committee ni tondu he kindu marehaga ona isagine mundu ta committee oneriku na kiraga ni teithugu ciake cimusaje. Tony service provider wa kaundu ngania. Yes. Ta transport. Yes. Ayuga mundu mugu atiriri. Muragetha ngari ngunye haha. Ni atena inywe. Kaya ndo amure lita. Okay, akero athecenja. Age makiwa no ndo muthuri ucio ni ari ohoro wa. Muthuri uyu ni ari ngari yake mboski. Ono kono ithi yangu kimiaka ni chaki niwe tuneaga na ndiye muretherera ingire ku twina ngari kundu guku ni uru mugire ngari uthaya na ukukiru twina ndume na ngari. Yes. Asiko gathianga ukaigwa Germany. Yes. Ngwiciria ha thota waitwe kwa undange twagira thitoko ya mathanduku ikumi ni uru twana na mbika hu twathie nginya gakira gwetha thota na he mundu racwenderia na ndego thondeka thibaite kumutongia na muthenya haria riu andu riu maramirwo compromise kidogo na hau riu committee ni ciria giamirugamo miruru ni hari sema ni jetekeria juya kaundu mundu tutumagira nguo cio hiki guku we acha nguo tutirariria nguo wa masi please wa masi how do uma asa ne kuria nguo na nyina wa suka turikirie hau toro ni moe gero anekatia anagera mama makamanya baba suka he mundu wale munene guku bururi ni atumagira nguo tene kene yo kaine ha transport ri rimwe ni ukora riu andu ni meandikithia ki bathi. Yes. Bandikithia giti na ukiandikithia giti ni kuruta mbia. Yes. Kuri meho na ni matua wotho kidogo ukaigwa umwe atiriri asera oi kotarandika giti kauga ne anyuni ne ndirakuona nyina wa jeni maji ne makagua na maji nokia makamanya riu weri itonga cia kugucia as a snitch
Uthio kimahe yake Mucene 411 tondu matie na touch ya ground no kuma feed na cai uri okoretwo kuo na nigetha magwa peas ri makwe vacancy ngike imwe nigetha mugie na mundu ukuririkania a detail that you have forgotten. Leu o mea be no ita otenya muno mundu atumagirwo M-Pesa ugekirwo pin prompt. Yes. Mea be no prompt. Wasera. Ati nikinde yule kwa muthuri ura wetagwo Ngoigo. Oya icio nguhe. Akamenya bas. Kwa ure ndio ama seremo ikara Nairobi mukarigano ni maundu ma na muci saitani na ruhonge muci ucio kou saitani kemunyari ni ahurite kambi ko ure ndigakiwe ketare kwaria uru ri kou kasi ni onawe ni ugutuo ciana kou nĩ nyingĩ na ciria imatienda gũtuanwo kwao ciothe iracokio na mũciĩ kauga ndakwĩra maũndũ gũkũ rĩ nĩ ũkũnyambatĩra gĩcicio gĩkĩ hanini Evan Gandhi ndĩgĩte gĩa thutha Evan Gandhi gĩte gĩa thutha kauga auga atĩrĩrĩ o Isaka ni ukonjetekea twambe tukianire hanini thikirie njanjo nikucoka gutotorio na thabari ri nikucoka nguhinyirie icio wega marumana ti no kuraihu akitoba tuigwe ne njigua ngoro ya inama unginyongerera ka volume kanini ri o kanini goko jiwa wetangatho anyitagira 0.2 oi ginya frequency oi ziothe yagite Maria yokirire muno inakira na uru eto icio mwana waithe witu araria ni ciama na ne wega mundu akagwata maundu ninge ni uru ugithie mbirira-ini na maundu mamwe mbeca iria mwana ania cia thokori ciarĩirwo nĩ turesara ndĩrakwĩra tiga ũrũhĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ mbeca icio ciekire marĩire ciothe ithe ndwamona agĩbangithia andũ hau gĩtigo gũbanga transport manager naingĩra mbathi ĩyo naingĩra aragũrire ngari mũheganga wa purasi tũtũ nini Mwe kinya ko ure mena brief ya miaka iri yori ya bururi rwa rwongore gatia urega riura na negera musane uiga ingeheri makinya andu makauga kamwakiruga asa turenda riri thabari ninge ni enda ndereba ni gutakaga nderi tuingire ha makagutho ikombe gia ndufia na tothi ya kuhakwo iyo ni rigi na itaga ki sai we sai oi huha ne musana wake ario na tukegarure tukegarure mono oria tiga kurora igua wa ngari ngitu igua wa ngari ni mutumia wene ni warago iyo sarahani ne sifo You snitch on the entire village because you have been given a front row. Ndio na matie hura me ha mbere. Akaro. Cockpit mati huguraga. Eyes on the road, ears on the content, on the shy. Akaro.
ati no cio ranyua bangi kuu he urauga konyua ndoria no handaga. And those opulent relatives, they know who are the village correspondents. They know who will give a professional journalistic story that has the who, what, where, when, and how. Nä twakinya ngwiciria no tå cukire hau watå kinya må ciä biå rä nä mekå menya hau mondå na ndeto cio tithio twakä mwä ra JKA imesija na tumesija neure mahuti niyo etagwo foda mahuti ma ng'ombe. You see to thoma agriculture ale magekire agriculture ri ni kwari kindu geto ni paddocking kana etagwo atia paddocking yari ndui paddocking I remember such a thing. Murangano yagerere va because when you would have your cow in paddock, it means you have a lot of space. Sikari meririkana ria thinka no ta Prai ni Muranga Kirinyaga Nyeri Kiambu. You see that the farmlands are so small, you already paddock as a homestead. So you paddock where? Maundu macio no makorire na roko kundu kwi wari na na guku Samburu guku kwa Badirisha Nyandarua na ti Nyandarua yothe kina gofu Muranga no monire riri. What do you call our good friends that do a heavy farming and then you road Kakuzi kundu ta Kakuzi they have paddocks kou peke yake kwa mundu ena eka ngima ya ng'ombe kuria area ngigi kuraga hena eka ingi ati ukaya ni ukauga rita riri cikuria eka ici igiri na ni kuirige ciria wiki cigana igire ithatu ni kuirige nigetha nakuo kuria kungi gukorwo kwa mera ucenjie ru utware you have no that advantage of space as ordinary citizens because from where we come from, unless you move your tea bushes no, how do you paddock 1 acre? You can't. How? Unless you are paddocking it for 2 rabbits. No money kundu kwi wari ta Naroko, Laikipia, some parts of Nakuru. Yes. And Nakuru where there's the plantation and then the North Reef. Yes. Na guku Kajiado ka muhuro. One. Gwito ri ne modo aharuruke uharirire ki uharirire mahuti. Yes. And it's predominantly the reason why until the other day andu matiga ng'ombe nyingi. You see the technology ni rokire. People are able to breed. Yes. You rakora mundu na ng'ombe a very small farm because there is the food. Yes. See hore u. We maundu ruta silage. Leo isio. Isi brani nado, maize jam, what have you. Tena ng'ombe literally irari ya what grows on earth. Nakula dunia. Yes. And one cow would terrorize an entire homestead. Mahuti ni odo ariwa. Yes, it is still happening. So kuharira mahuti na kuori is not for the faint-hearted. For one kuharira mahuti wira ucio ti muhuthu. Yes. Ti muhuthu na hanini. Ikwaje riu kundu ng'ombe tandikirwo mundu. Yes. It is your responsibility. Na wari kio rio gwikaga ri ukaharire ng'ombe mahuti. Wega. Na ikonia ria ng'ombe ria mahuti ri. Ni ugothi uharirire ta riu probably we mwana wa mucio ucio. Though akihetoka hau ri
ona wina ngonia ici igiri oe mahuti mau arange matuike ngonia kuota urachoka kianda guthie kindu watwira niki giki no gathathura mahuti indio mathathaurite moneke ngonia ni njihuru. Yes. Ne wikire ikonia mahuti ria gwari bounce ta tenethi Oje ni woketo muri wake wa mahuti yes na nere ngombe le wagukire sitako shave cutter. Yes, machine ni autinangia mahuti. Yes. Ai teneri. It was the old school way. Yes. There are people who are still using the old school way, and they are still bringing up their cows. Yes. No marutaga iria na makarira tutegwa. Wega proper. No kwena expert marekagirira tunini. No ngombe irekirwo muti na shafkata ri. Yona tore riu wona ukiria mince meat. Riu ni ya ginya mekori. Yes. Bashiri kurenga tunini leta crips leta kuria minced meat. Yes. Kato crips kato chevra. It's like bites before meals. Yes. Look at the expert akurengerera tunini. Yes. No akoro gwe kindu nige kinora mundu ni aria mahota riu kuiga kindu gitwa silage. Yes. Nyama sai muneji wake betaria wega muno, he's an expert. Ndu nake ni murimi. Uyo ni mukulima. Ni mukulima namba 1. Na nowe we pika fu ya muthemba wa tafa. Isuzu tafa. Nyamu ni mathondekire ruruma na hinya. No ajeire oditoria kuwaga. Utie pika fu ngiona odito ucio. Nikio kiraramaga. Ne higa murigo. Leo silage nayo ri. Uthiete kundu kwa joko ni hindi riu mundu ria wandikirwo ngombe aracia silage ri. We mundu wa thiki ni wegekagwo. No ikara hau ugieterere rutwo mahuti. Ugacoka ukerwo ni mahuti. Ni uragia kaguko meigo atiriri kaega gatia kihia muno gatigo itura. Okay, ne akumwade. Auti pora ugasoruteri. Nimo mararuta mushigore. Na ciana ciaku ni ukora silage ri niko marindaga ikondo retini na thiko ithatu urikiti silage ni wega kwaja reru wa wega sana. Yes. Mauti matengeragia andu muno in fact nimo magiragia ona mundu ena wendi wa kurima ngombe nyingi. Yes. Ni wagi wa mahuti. Oyu wakwira mundu ena ngombe ye na kenda njita kwa nyihetie ki mahuti. Of course that one is relative to polygamy. Mundu ahotheria tamu iyo ri. They are usually the polygamy defenders. Matiko muno makiariririo horo wa uhiu. Yes. Mauti ne madiro kagia ndo kwa jamura ngo itu ya. You see there is no forest land. Inyigi ogu. Alikona gutwira forest ningi no kugi okay. Forest umenyere is a no go zone. Yes. Yeah, especially utakire na rutha. Ngadwetwira mugunda weni. Yes. Yes, you forage for whatever you can find. Ndio harire kiria kingioneka. Yes. Na githaka na ngombe ri ni gukuninira marigo mugunda. Tondu shortcut yakora emura gutema muramba. And I understand the experts of breeding. Mauga muramba. It's not nutrition. It's nothing to the cow. It's nothing. It's like you taking matubu. You don't understand the matubu. The only nutrients in the matubu is in the soup. Owe matubu ndira fly no ira wa mana. Maule manure.
Or so they say. Well, it's negligible. It must have an aspect of fat and a little protein, but of negligible yes, value. Miraba is the same thing. Nadhara muigo. Ufatia kwa ng'ombe dry matter. Dry fodder. Yes. Uko le side you thode. Yes. Nigetha na nyue mai maingi. Tondu tu ameheru thara muigo ri. It all becomes farm yard manure. Hiyo ni manure tu na biogas. Ni manure biogas na pembe. I'm no expert, but I follow up some of these conversations. Yes. Nimegunda twanyihirie ti guthura tungithura kurima. Migunda ni anyihire. Tariu ni gwitu ri. Mugunda uria wari wa mutheri. Tungicoka riu tuunanie ri. Ai. Anto kwajia gwetha riu turi huthagira gate ya wimwe. Muge common gate. Yes. Na common facilities. So the gates will take up too much space. Yes. Gukire na kiririkano gya Stella, tutaweza kukongomana pale uwanja wa ndege kwenda kumraki nani Stella. Tutakwenda na Uncle Kufai na mkewe na mtoto wake. No, I think this is the was a genesis of heartbreaks. Huyu ndio alikuwa mtu wa kwanza kuongea. Heartbreak nacio ni cia tene, they are as old as man. But tene ni maigagirira muno because it was heavy investment. No iko haya uga atiriri. Niliuza ng'ombe, nikauza shamba na gari ili Stella apate pesa za nauli ya ndege na pesa nyingine za matumizi kule Japani. Ocio ni aigireire muno. Urasa steini modo bururi wogeni. Wendetie indo cia thakame. Ukendia githaka. And she has the audacity to come with her newlywed and their offspring. With your muhirega waiting. No, hiyo ni ngero. Actually hiyo ni ngero hari mundu kiumbe na muhiriga wao. I have never seen that. That is heartless to say the least. Ona kafoteria guka. Ayo nilishikwa na butwa. Nisijue la kufanya. Nilitamani nilie Kihindi lakini sikijui. Ilinibidi nilie Kitaita, lugha ya mama na ya baba na mama. Dege no mwana leshile. That is documented heartbreak. Ningwana teta nyama ya kovevia ile tukaniwe na kasumbari. Freshile Mwamburi should be a protected area. Never tell eko e cupcake. Yeah, protected areas. Eko e cupcake. It's cupcake something. Yes.